Yo, my Mojo Mako above Jasino's TV. I am a son for your drunk in your money. I'm ready me to my young one, one employ with him. Emi Juma Diamatuni din Nanado Nkratoc. Nkratoc a command Nanado. Nana Wadi Anadri offer say about how much no me and sapa home to do. Broni kromwa me di pa and I'm den Nkratoc ye brewo. I said the brano be out in Kano. Nana emze obaye no da menu so emze say obaye no me gidi yi na wanzu nim say oka say obema Accra capital of Ghana aye the most cleanest city in Africa. Accra. And in an obaye no watch first time aye 4 years and I was TSC second term one we 8 years. They say nye enka 4 years crabim. Aka say 3 years 7 months. Enti Nanado we there wow my bapa ya wodro ntini ama we said which area in Accra and one making effort we say oh my home Accra ye most cleanest. I mean be yankebe di say Accra no Accra was obamna the most cleanest city in Africa no. What to anamobi a wo ye ho dwuma. Nana yebusa say ehemfa La Paz anase Kolegono anase Kaswa crowd yanka de bia Kaswa problems Kaswa akumnipa nana ubaye no uba na woka say the rule of law 4 years no enipa kumni injustice in kwan si o my Ghana mu osan si o my osan yesan si second 4 years mu a hwe Kaswa hono a nkola this 16 years 17 years eno makoche omoyonko a wadi 10 years akuni se omde kwaji sikadro just on mine mu no mama yeni that so bia Nanado said ye nyina etu bunkoto abama wono enye eno so expectation ade a wo ye for free SHS no na wo ba ya watimi ama yenya free SHS konkola na eco school free but free SHS no kra no eno so asem wo ho and so we mra be tie free SHS na achi say another government we kra ba nya do obetima be free SHS no amna asa akwa esi kasem and free SHS no so enye se eco school ni esuasua sa ai Pythagorean theory ni hwa no ese se eye technical oriented vocational nipa no be ko school na wie na onim sa no dwuma bi na okosua nwuma no ne enema ye chigu etum sa de a eno no free SHS no abanso no nipa na be ko free SHS na wie no na still on san nim bibia enti yesrew na wo ye nwuma nimfo wo ye nimdifo meme ye dolls a why ma system na foul too much system na foul na obetra Ghana satma na wo absolute majority wo parliament na dan say wo sisamra sisa chese Ghana ni enhiase efutufra na enema sisa se ubedi u presidency ni wo sa normal lifestyle na wo Ghana no so dia na esa dia se da manfo a charge pa o enipa bia minim wo mo a o ma charge pa ye jojo ma no bokoboko no wachire no too much yesro Nanado emna ne kwa na eko amanfo ahyebufuo pa se hwe kane aduma san ba Ghana ese oba no dane niema because na Ghana na rough said the oba now say you are in hurry na in fact you are in a supersonic hurry no eniema bi wa waya mna fro 4 years na etwa mu no niema na fro be si the second 4 years nim say abosomi 9 ene ewura mu toto niema we nimdifo betima sesa Ghana mamra ama niema timesi kwam eniema akwachew yesro na Nanado kwakufu ado Nkratoc a ebra no osomfo ya wodro ntimi ama mede bremu ni oba no awoso no ahya mo bi nso atibi sa kwa se ebeka Nanado nsa efiesa de niema akọ no kwachew yan freedom fighters na ya sore no yan hwe emane nsai yesi yan hwe emane nsai ye bekoso akasa ma bibiman ekosisi abibiman be fa na ntuma efra se amman miensa kra wa Africa na nkoma kan ho abom trade together market it together say be o might like Ghana, Togo, Benin, Nigeria kra no a kebema bibiman yetimi afia ntuma pafra
Muba nanado na wo ya ado prema ado gagai keka ho kra na jai coat a wo be hye coat na wo de wo handkerchief na sha no na keka ho na ye wo guy because wo ye guy adenti na wo ya ma system na fa wo sa wo nim de wo ye mra wo nim mra na o magana for enye hwe no enhye wo so na sisan eniema enye sa uguzua ye normal presidency na matufua mfi a wo be hyase nyina se menye normal ni bi fi so wo ba 2007 2018 na o talk about the rule of law so wo ba injustice ahodo akoso corruption omom di yesika nyina ye pe omam ya gi yesika no na de aba ne ya kye foforo wo man nim yetimi ya ye niam omo a hwe ensu oto na obi da hospital na ensu onwunu gu ne so sa niam ne bebiri akwachew ekwan a enya ema accident si enipa ewuo eniam a ekwache wo man nim ye pese nanado the rule of law no ni freedom and justice na wo preach na ye de hwe so to abama no asembi kurasi na ayade akwache wo man nim enim se wo de wa no betum bi ne nana onfo ano ntum yesrew ye pewasem pa nenso yese obi o pewasem ne obi a wo yade a enkoyi a obeka enti se wo pese afedie wo mu a yesoso ma no so munya botem na afedie o mu tue dia na obi a be pie be kasa de na no be gu so dia nana se de wo korse sanema mu o fi se awudie ene kata asehye ne proye ekoso Ghana no ne enim se wo mre so de niema abesesa because said na usi speaking of the rule of law no ne enim se nanado wo do nsa abeto niema masesa Ghana hyebre kra free SHS wo ya de but ade ba ko a se niema mienu a se wo ye fa free SHS ho fa lako parliament ni me pass na entire free SHS naji se government change kra any other government bia mesesa no na enye mra beta akiri na constitution nso yensi sane mam na free SHS no so yeah free senior high school no so no enye technical oriented enye se okokenka books sa akosuasua niema we wie no sa niema na akosua no school mo no kosa mre no unhia ne wo ba bia aduma wo na ya say fine pal r square pal r square de babla yesremu abibi ma kanifo munye oman na mo hihye oman ma ni da so mla oman nim na ba mu ani abrante bia anyini ba onye ni da so wo oman nim so otrane man mu na so oye adwuma onso banya da ache papa na obi anyini da so onye so oba besum broni ya yenko ache nana yetisika so kom de ye ya adan yetisika so kom de ye nana wona na o se yetisika so kom de ye o wa baba abetra Ghana sika na e wo so a Ghana sika wo all right yenya huafo yenya bosian free obi aho wo se Ghana beyond aid move in that direction na yese hospital ba kokora meti se Konfanochi teaching hospital yase yakoje bosian bi wo obroni bi krom ne de beye sika bebre wo no man mi yentimi fie sika ne yemfa nye o man no adan emfidi djuma wo ba wo se ye niema ye wo no ye bedane ani wo man nu ani ye de aye nwuma ama akreti nwuma ma ye maburo no enso sra ye da so ship raw materials raw koma broni na broni so de ye ni krom yie na afi ya san fa ho aba na ye besomom ye sra wonada ye wo sectors bebre etimi kreti nwuma recycling sectors bola any efin ni kankan emne nipa no yesisi plant ya ye di recycling ye carton to a ye plastic to a ye bia to a ni atwea na tia fa ha ni nyina na ye nya product ya esentimi generate koye company foforo yesrew recycling companies recycling factories plants no sisi bia bi wo district bia mu na create jobs ma district na ne emaburu no enye na efia emene nipa no se omo prapra kro no esisa bola na nyina be ko recycling ho ame nipa nso egina conveyor ho na we nam ha no we yi plastic wa ha na we yi dua wa ha na we nso eyi anetia wa ha eno so create enyuma na efia emene nipa wa Africa no ene Ghana no esonti free so buy no now so be ma Accra aye the most cleanest city in Africa also the most cleanest city in Africa o and so say ye hwe no e hwe Kigali eye Rwanda and nam so mototo niema yiye no Pokegami ototo niema yiye enti no ono na egu ekwan so a minim se ono ye most
cleanest city in Africa. If you say Nkran, say so toya, nensu na FM ni nipa. Nana, oba na some bi a ode wan waka bia ye judi on tie pese obegu hu anim ase. To so be ma Accra the most cleanest city in Africa. Ye pese oponte kire say which one of the areas in Accra say Tabola say Santa Malia a hopa no mana clean ball like intensis baby a ball na so ye ma ye na car be fa ko ehemfa wontimfo ano make kansem saa na wonye ne normal say normal presidents no mbedi bi ko ye no yes so ye oni ma different if you say de ne ye woni da so power wo mu na nado ye to ababu ma wo no and that's one da so ho yes so meme ye nye ni ngwase bi ase won so be normal president ni bi na wako anaju da so mpa na me ye adwuma ma ba blake kra se medidie nanso enam se bibi man ho ehu hia nti ye freedom fighters ne afato ye ho se da bi ye be kasa na afia fighter me ama bibi man ye gusu a keke kabom biskadana plempe free mind any fire from above ni mpanimfo bi a omo piepie ye gusu ke kabom a ebedu da bi ye guta one message nyina ye fire the same time a na ba mo so straight mon fa say ensem bia ye keka no ya no keke wo social media na ye de wo time ye kasa ye mre ensem na ye keka ne bedu mre bi ne betu hu anamon ye pese ye hwese ensem na ye kana da ye bodo ye kasam ye pese esem na ye de komasum Ghana eho niema bia eho bia ye nyina ye dia enyi nipa ba akodia oba so anu wa hye oba so wada woroma na wa hye na opia so ma oyonko nso ensa ka bi why na nanado akoka ne nsa Jumadi na ye di no mo hwe se ye kasa gukwa o da ye bodon ye kasa mo man nkomazum wo we the leader of the nation no wona se otu na mo omo ka nyina adi akire na entimi nkoba se na do betra ho na wa ye foche brewo sa normal presidency na wadi ana wo mre so na esako ye see 4 years no the 4th month na ye kono ti se only 4 years biem the cleanest city in Africa is going to be Accra. Nana e de nyina ye wa ha ye hwe. Ye mpese be political talk because wo de ye mfa political talk bia nsusu o. Nana do ni ye wo mu gidie. Se de wo di politics achi ache no. Tuanamon na bibi man emfa na tuma mpa mfra. Tuanamon na Ghana ye gateway to Africa no. Yintimi nya hwe so de ma other African countries nyina. Yesrawa ni die mu. Enti wo baso a no wa share Nkratoc kakra anaju da som abono ahomache no miensa pa ho minute aduenu miensa yeah ebro nyechi abosome 9 ne da etoso edum ni yawura edum me da etoso du enti nanado nsanka Nkratoc na fei oni hu djuma na ekwan a ekum krofo accident ahodo nyina no onye kwan no mfiri wo ya osika ebetima ye raw materials ye hye na ahoho abaje Ghana afa Chinese ni bagana onu tumi beje concession who Ghana ni went me ko China akoje concession say we too good eh ya giant metro trade panie kra ba ya nkrofo ni mabibidro ye hebaris ahodo a ewo Ghana yi obie ni ho o man ni timi support no say monye aduro e betimi anom ne ho atoye yakoje broni aduro na president mu abetra na say wo panie na mo obie hu say ono so wo panie ne bi nanado ye expect usa o yin se wo be soye diem yen so ye die ya ye ni ye wo ba ya apostle kojo kusafo ye ka ni bi wo ye ya na wo se ai makoto ka Toyota pickup be 21 ha me de ma soldier for enu ye wenye big guy levels enim guase kese se wo ba ye no wo so wo be so public sector to ba na apostle kojo safo ye cars ni bia pick up ni bia nyina wa ye bi dia mi bia ma police fo nyina ade na wo man is kana onye I pick up ni bi yes so ni muni enfa Ghana is kan nwura mu na fe hu se Ghana ke ye car no da bi ozo akoto Toyota pickup so hwa 23 wo dia ma soldiers the soldiers need them am cars ni na o ye bi so nana you are deviating each and every day nana do deviate sa ye de nye MPP ni NDC nsem ne ye ne wa ha o nipa na wo ya de na nya de o twasa na onim se na chiachia na nado ya de na nya asase ye ka kire no unti metra o man nimu a owo so be public sector for asre na mo cooperative wo ba apostle kwajosafo ye cars ni bia na wakoto Japan cars Toyota o de ma ye Ghana Armed Forces ni nyina ye nimguase ma Ghana man na yetim no
I say a custom lecture said the city and said the near Judia, names obey near my different. You are deviating each and every day in another. Why? Until to an amount pana near Massasa. Because said the name is Conadia. Accident you couldn't nipa injustice, a wood dear, and more friend you know to a good room. Nana, you a leader have to be a visionary leader who to be breaking who laws and near my system. It me a form a lot of reforms. And the parliament mere pass nefe and near me and can ultimately near my best and yes, I will near my agidin go. I mean, who's an adon and quite way good. She shaniama free SHS in now buy education system near on a point near Mother Daniel Suano, young Cosia, Sanya money was school mubium. What she share at Danny school no and near my bebre. Academics that doesn't help us. And if I go school, we are not in the empty. Bob will run in to change. The time when Nippon send the school mono. You find send a Juma. No, yet the Suani in the air come, but your children are there at the papa or we are ultimately in Saya BB. That's what this is the way that Chinese people they focus. And no follow ya almost system not changing and China is the most industrial city. A crocus here about industries in Kwa. Japan the same thing, South Korea the same. Why are we learning empty things in our schools? Why are we spending 3 years learning things which will not help us in any area of our lives? Nanado, the leaders in Africa have to be visionary leaders. Break things down for us to know what we need. We have raw materials. We have machines. Apostle Kojosafo or produce fidie. I Ghana, Ghana is Kaudamo. Wait, my produce fidie be. I'm yet me Adani and Yan money. Or Montpellier also visionary. You proclaim to be a different person in all the leaders here. Nana show boy. Also ye show boy. Show me who. Me pewasempa, me respecto pa, but the trend now I think that you are following that normal presidency na Nkratoc didn't be no. Yes, do so ni ho, but they say Kanye no has ye dum no so no. Say send ye be frɛ no. Yes, so nana to nurse from Najai asane de ye asem papa bi na Martin say oh ye is good. It's good you can dance sometimes. But to nurse from na for on nine and near my kwache wo man mu no. To nurse for na nado sister near mum. Yeah, my own two and bonnet. Also, citizens, spectators. So we are doing our duties as citizens, and we are the custodians of the land, and we have sacrificed ourselves to rescue African people. The black people have to be free. So let's emancipate ourselves from mental slavery. Na attitude who as leader address all this all the time. Na broni kasa da bia ya ka broni kasa break things down to our local languages. Na yente ase. Yan kasa ya kana Ghana na yente. Enye say o kan kasa na o kama broni e ka ti say what broni kasa and e posh. No. Tinanado yesraw. You will make Accra the most cleanest city no. You go so ayehwe. This adwuma na man e kwan ye kum nipa kum di hu dwuma na recycling industry planting CCB is a district biana yes fafia ho na yedeko ekoyi ye dua to a na yi plastic ato a na yi anate ato a na afei and what create jobs am o man mu nipa nyina yesrew de ye kan say yemfa mo mlenche entu ba so mo somfo ya odro ntini amani afijasi no TV asem nyina say ye hwema ne nse entu ba so no ahye na kana na don ensa ye nye politics na ye wa ha nye NDC ne MPP ntini ye wa ha and this ni MPP ni na obi aba anya de obi aba boaye ye hwade a nipa na wabagye dwumadie na to ne ho se won na ye Ghana mampani no onni ni dwuma se odi enye se oye MPP president enti na anaso obeye NDC president enti yesremo wo betima di dwuma na no wadi wondimi a no wasolo na de nipa foforo aba ho young and vibrant people beble ho my ready some besom Ghana man no to ba bagye Ghana man adwuma to ne ho so na onsoma no wasolo na de nipa foforo aba yes someone need him yen krokro bi akrokro ni pache sa and the Kwame Nkrumah said otu ni ho si ya no person oje bi man sa na etu e ho asi ho to baso na say opa share man Canada don sa on penso anu atwam na afei yakoyanim why before there so oka so obekun age bibi man no do nsa ba ko ekogire na de ba ko so e protect oyonko bibi ni say omo wumpraw sa to baso a share opa share na yemmo ye nyina ho
sa me de ma ho de ne me mre na me wo broni krom ha me som no so ma fa mre na ma san e kasa se nananom ni mpanimfo mo ye ma mbetu anama aha ya ho info no so mo nsole nyina o mo nsole nyina ase mo nsole nyina na mo twa loose pa hemfo no mo ne magya bibia trote na mo se politicians mo ma na asase no ye mo dia dada no but na se politicians na my idol se entia ai politicians na nya dompe aha ene e dia abeg sa na beko aha ntino mo somfo ye odro ntini ama memfa mo mbre bebre de meka a kire mo anti na Addo Nkratoc no to ba so anu a hye enti nana amafo aso gas ya no pa enti tutu anamo na ne man koso na ne man timi nsisa wo bibi mam na mmo nyina ne Ghana mam yasremo ti ba bia mede mbesi ani wo ba so anu a hye wo pese wo san tie bi mo pese wo share to blog na obia etibia ba bia wo pese wo fa message ne ko bia share na fakọ ti kakra meka a chena na Addo ara medabo obi bia se nyankopon hira obi a se onyamre tie me ya me hira obi a ya hwe manen se adios me kire me krom asante vijase fo nyina mama bye adios